see nyina na ye serious na ye pay attention to ne say ye te krom ha yi we enran so no say na ayi anwumere no be 5 6 around 5 6 bia that time so we ka say na more ha e busy you see the man here dangerous ne say that is one thing a man nkoma yedi e dangerous anopa me ne wo ba say ayi ho new road no so anoka ho na no all the no crowd we can 2 times and atofem somewhere I think early last year on the Billboard kesi bi bu honom ene ko bu sa we no bus stop we no nti eno kan eno ade kan 2 times no and ho crowd the last ye ne bu ye no I think me ko ho anwumre no ma ye ho report anopa no ye ko fast our report no amanfo pra because that time na amanfo ginigina ho a insuo ne ba no obi a kwese omo ehwe so mbebo omo ho ban and nyame ne di omo afofu e bi pra omo no mugina no so nti ha dwen se John ha dwen obi a so pe bi and ho crowd dey new road no so dey ha ho nye busy baronim ya na make system ho asem the system no failure system no so it's being monitored by an institution also make sure say at a certain point in engagement also are protected, but the question is that how well any monitor now no me busa me ready to say I am putting for busa wo because metio for na ya setting up no enya say ne nsuo beto akuafo munye sei akuafo mun kodua enko awo sane ma we nyina aka ho bibi na ya betum dia tu yes because me I am even told and we have pictures now they we ni dia asokwa de ne twa asokwa de no ukwa ase ho so a sa roofing sheet omo de age project they ni nyina da ya ba ko ye wo project omo ye wo assembly na anymore school in China o ni nyina adwiragu wo hye mo ho a billboard say okrofo billboards atete agu oh now the issue me is it when I see some of these things question am busa no say why na ye na djuma why so na also ye na djuma and why na adwuma na ye no bibia ni a o se bisa no e dangerous oh now we have videos where you on the video until you can play the video share ayi hodi ni more hodi and you this is it oh the ayi and o pay the yenti ye any say no obi wase but I'm told say no obi wase and Angie so don't know people because very busy area so that is and that time no so that time na man for ba o mo ko mo ba ntino the TV na man for be o because shelter omo ye no nso omo ye omo the shelter you say a modern bus stops no omo ye no ya na shelter aka ho de wa bo shelter na ka ho nti enka nso ne ba no ana wie bo a na akogina ho se ofaka ye kroma no na one driver for no pamutie mi ya na mo respect bus stops driver for respect and passengers so respect and you to afra we ko na bodam ni obi anadwu mu ka no e ho na wagire niam akogu a wote so ho wo mo na akwade da ho ene krai o mo sesere niam wo street e ho no makwade da ho ye nkasa no a wo say ye de bus stops no edi djuma no ye mfa nya djuma enti passenger gina ba bia na driver ni so agina na no ntokwa bi esi o ba bia na obi frame o ka che me say passenger so be si driver na say ha ni agina ada ni ntokwa
passenger say ai wo ko si me wona ha na me gina nka baby am ka say mesi no e ho na nka me gina nka amfa me wei say eno na all so reference say eye na all befo no eno ga so ha na me gina nti bra befo a ka hon reference no but ni nyina mu so no driver ni no de oye no sa na wo senka ye se baby a wo su besi no se bus stop we ni mu ha e ho na wo se mesi na ma fa obi eno obefa no so a e ho na wo se ko fa no baby ani kwa so fa no so obefa no adani tokwa gidigidi ni nyina ne se ndi so fa ni no baby o car said passenger ni so besi no o so go si ni bus stop le no enti se wo fa no baby an se wo fa no a next time obe expect say si no enti drivers no na wo so make sure say pick nipa no baby an se wo fa no na mo bus stop wo na ope so wo fa na fa no because o ko fa no baby an se wo fa no a e ho no next obeka so si no when si no so obeka jo say so gina wo de wo fa no enti eno de e wo so mo hwini se bus stop na wo se pick car e ho na gina because o ko baby a sa na tie so yi gina ha na ya fa car na baby a be si na nipa na hu say ha na wo si si onuru a yen si ba obi o pese car no kra ko si na bobo ano na fa no enti problem but inti no entry the America ko wie ni say in our books Ghana ye wo institutions wo mo hwe say sa na ma wi billboard signages ne niema ye nyina no ye wo nkrofo a ayo ma sede so mo hwe nti na no amebu say me ready take say me ready take yes I have institutions omo de because at least I wasn't come oh ye share ensuo no ye hwe nanim na ho ode nsem te sei sa na tie de ne ye mfa ye machines ye wo de ye adwuma no ye mfa nkonko hwe nti ye wo road safety National Road Safety Authority wo mo ka ho bi the Ministry of Local Government and the technical committees. So, in Tinka Billboard crown, any signages guy, in fact, a quam fin crown and they say, we because a boy high blockade. You see, I can say, who could drew stadium. So, video no, and chair the better. Stadium, baby, yes, so Muntu aja. Now, no, Crawford say, Akoma Femona. Say John na wonu de che say asem bi ekowu a asem no kowu no na abekra no opijam eni entwe eni on the billboard na on the eye eni Crawford stores eni we can say 1 2 3 about 3 or 4 shops na containers and na adwiri na gu but I'll buy a Facebook page any and ebia baby anam crown so di boni ho any share any at least e also by now no yehu baby a season no baby a yedru e o mu say e ma mu ha ye because of climate change any adinti no ya na season bi ho a delay there but say ya serious say pese hu a me ready to economy na no pa bia no mudi nkomo yi na fe ye movie because obu ho na billboard no structure no dey esi ho the only thing assistant year dey hang so asa nti ono so obehwe pa say ba bia de ne si no ahode en wo mu no a coffee man I say on here. Nidi ane say, omo no billboard ne omo de o. Omo tie sika de ma assemblies no. Nti nidi ane say, masa contractor wu be sesa no. No akofa ngrofo no ma yi no de foforo ato so. Asa. Ba se e hwe pa say, structure ba bi esi no sa ahode da so wo mu no. Ye hwe. Nti from akase bi ba bo say panyan. Enie. He? Bus stops see and they be that for me.
Yeah, best. Assemblies no technical committees are omo hesa na ema nyina. Me say personally say John, since you thought pa na men nam abonten na men nam kromo a ade ba ko a misro pa esa Billboard yi ni ade. Oh, because the way you see position no sometimes very dangerous. Where ni nyina ko ni sisi e kwan ho major like baby sisi nso na akwa vantage points intersection Enfama ne fapa na se etu a mentimi nam krompa na nsuo ta menye comfortable kra